yebe mark wo mo correct say o mo ye ni ye. Okay. Ndasi biem. Minu na kan bebre benefit wa kan bebre. Ba unze nyankopon no ne hihye mu no. Obia wo akoda ne nsono no. Enya nyini ye. Nti ne nyankopon ehia se wo se yede wo ma no breast milk no. Yes, akoda bia won sori na won command fufuo, won command banku. Nti no wo de breast milk no bedi kan ma no ansa na ne yefu ne nsono no nyini a na asaso de aduane foforo de ama no. Na bio se we your bata na wo ma akoda no fun yi a ebema akasa serve as a family planning for the first 6 months. Right. Nti we na ehia say de yema akoda no fun. Say back to your question, say the o kan say ebe de na ehun say about time say wo ma akoda no fun abo ma na yi. Say the edi kan no first 30 minutes no or say wo de akoda no de to no fun no ano. Impre bebre mothers no o na ma bre nti menye se wo sa subana o mu se wa bre de basa wo sha asia se de minu atakwa kan wo sha asia na ebema no fon suo no e start say efro wo dila ebema no fon suo no so e be che kakra nti most of the time no because we say wa bre one started initiation tentamenti no the flow of the milk no so be delay na ama wo na minu fon suo ne emma na wakoto formula no de ama no nti yesi se wo be ma akoda no nfunfun a ye wo steps se de wusika no anya biara wo fie na wo ma akoda no fun a bomodin na pa akondwa na transo kama Right. relax ana ebia anya akondwa bi ye fie akondwa ya na wa transo na wo de wachi e de afam eba no kama na wani akoda no e de ato so nti wo de to no so a wo de akoda no to so na ma akoda na tiko no abeda wo sa tokro na eda ha sei no satifo o mo Facebook so mo tie mi a na wo de akoda na tiko no e de ato ha sei nti wo de akoda na tiko de ato we ye fa so kef na wo ho no wo de to wo sei ya na wo de wo sa e de aso wo sa yem sei na wo de aso poto akoda no boto so no na wa ma akoda no ifunu ma no na funu ana ne yifunu na wo de no aben so pe na wo de nufo no e de ahye akoda nanim wo de hye nufo no so no so ye wo very pass e wo ho ye wo bebia nepo no wo ye wo arora nti no wo ma nepo no be wura akoda nanim na ma bebia black one no emum akoda nano akoda nano beda bebia black one no no kese enye nepo ne ewuram nti ye wo no bebia black one na wo na veins na ebema no fo ho aba no e wo na wo nti na akoda na start say wo de wosa nso be support ase kakra na akoda na start ennom nti bo hu se wo mu bo hu se akoda no na ne ha no ne ye fa chicken no e boko mu kese wo twen ade ni mi wote gran sei nti no se de me kana sa na wo fie a wo be ma akoda no fo sa na wo se wo ye no enya ne biara nya abotre ena no funsuo no so echi adwendwen ye wa adwen fine no ma me na o ma no fo no yes ono dwendwen a no funsuo no onya na se de usi yes no funsuo empesa onpe adwendwen nti na me se relax onpe adwendwen na so didi ye impre bebre na mothers no na chese owo ye no odwene adatense nti no funsuo na o so onya ma kwada no funsuo no emma just relax na wo didi ye na no funsuo no ubenya no mo e de ama akoda no abra e be soma akoda no wo mfa bibia enka ho enya bosom nsia na nurses for no so a kire o se de ade o se wo ye right okay entina just no so kura wo ne kwan a ye no na hokwa wo se wo ye ne kwan so na ma akoda na nyansuo no na afi nso no empire adwendwen wo ho no usi wo munidi ye no dia na obata ni dia ye beka se odidi ye okay be fia so be binam da be wi ho no se ye wo akora ye will be a friend exclusive breastfeeding okay I say o ma akora no funsuo no from day 1 kosi 6 months wo mfa nsuo ene aduane bi anka ho ena obeye sa akora no nya 6 months that time no ni yemu nsono no ebie obetumi a digest aduane bi obetumi a de ama no nti ho no die fa bibi complementary feeding
nti wo de aduane eka nufusuo no ho nti ense wo start complementary feed no start wo man aduane a nufusuo no so wo begya da bi wo man aduane no wo man nufusuo no wo man aduane no na wo man nufusuo no eno na ebeboa ma akra na den we nyini yie nti eno no hia pa se maame bia be hye se owo a saa the first 6 months no obema no na kola no nufusuo nko a onfa aduane ene nsu bia enfa nka ho ebi bituma ka se wo to na wo kasa no maame wo amon nsu anka wunwu ye eye adwen a ya adwen dada isi animdie aden aba yeku yenim yesua de nti yehu sensesan bi onum mankasa se mo nkwala enan a me nkwala nan no ba kumpo no a ne first 6 months onye aduane a na onye nsu bi de enum ye nso mo ohu mo odu say yes nkwala no mo na mo no first experience amansa me dem ho a esi wonu America nti ayade a eye adwuma nti mama abata ne ka say ene moboa ene uya ebeye metuma alese ma omo aye exclusive breastfeeding no omo enya problem bia nti ayade a eye adwuma very well back to aduane asem no aduane a yedi no eno ana nyagopon nam ne nyansa so process na aye enufunsu ma kran den etwe nti obi say nti aduane ben na ese maame no odi na akra no onya enufunsu okay aduane de obetumi di aduane bia na nya aduane bia nso ne aduane te say batan a wawo a o breastfeed akola na anopa tututu egbo gari soakings bi hwe nka ho obi beka say egbo nia menya no nia obenya no mum de but at least no bo modern say obma fruits and vegetables kakra den aba oduane na ubedi nkwan a eye abankwan ene nkate saa nkate nkwan ne abankwan no emma more breast milk na nufu no sini akopon no eye no akoye se bula nsuo mu se bula nsuo wom na se nsuo no wom no wontu nsuo ni emfima ebi maka bi beda no wa na da ti the more awotu nsuo ni film no na ebi eden e ba beka ho di se wo maame no wa ma akola no anom enufu nsuo no a ebi eden e ma emeka ho nti ese u breastfeed akola no yie na onu mama enufu no eden ekofom the more ekofom no na asan eden ahyehye bio but one breastfeed a enufu nsuo no eden ebi emeka ho na ebi nso eden emba nti ye ka se eduane a enu ane se ubedidi no odidi yie ye ka se didi a didi na ma fruit and vegetables eden emra oduane manye se eduane bia keke na wakofa batan a wawa makora nufusu na mfa se wakofa banchi bi hwe nka ho na wedi one minute but the quality of the breast milk no enshema nti wudidi a didi senia wudidi obenya food vegetable kakra obenya nam kakra obenya we kakra no dey account like say when you the 4-star diet and no so your topic on its own in fam you woduane groups protein ho carbohydrate ho vitamins ho at least woduane say wonya we kakra na amanufusuo no ne quality no anaso how be papa no ashema jakwa no ma na me da say team no say yem hwehwe support a ye betimi de aboa ama exclusive and breastfeeding no aye papa na ka ho afebo enti ye ba support systems ben ne wo ho de ma awo abatan ya se improvement bebre no ye maame no mo ne ye papa no mo fi no omo na omo instigate enche say omo nu say dem sigi manu chim omo na hye eye na omo hye abatan for no bi say no say dem nu atakwa kan wo maame wo no wa ma nsu a anka den sanka wuye ebi wo akwada ne da ho na so oye o show some of the references na omo se o sa akwada no pensu a no mti no obiebie na no me pese tiefo tie ne ye say nufunsuo no say de yesikan nsuo wom aduane wom na bisa sa akwada na adentina odwunso obi o ma script adentina odwunso say nsuo ni mu a adentina akwada na odwunso
it contain water ne other vitamin ni bibia wom nti no wo de ne se wo be ma ne ye na atiefo mothers no muntie ne ye se wo ba no mfunsuo no a breast milk ni nyina ye pe aduane na wo mu ye wo mu ebinom se ba ko ye nsuo ba ko ye aduane ente sa ni nyina the content of the breast milk no aye nsuo ne aduane ba de tie ne se wo di kan ma akoda no breast milk na de edi kan ba no aye more or less nsuo kakra asa na kire na de nutrients no na ayi nyina na eba no emu pi no na eba nti obi a undika emma o breastfeed akoda omma ba ko san ma na nsa na akoda nom kakra na wa shift akoda akoda no growth no ana ni nyire no enye from enye ni dia ne ntese obi a otumi ma ba ni dia ne ntese obi a otumi ma ba ko san ma na nsa na sa akoda na me a okoba ko no ha difference wum nti dia pese kan se ma ba ko nsa na sa akwada na amea na odukwa ba kokra o ma na sa ebesa akwada na akwada na amea wi nti ye ma me na mo papa no mo na mo yo instigate awofo na mo fie se manensuo aduane enso no ha nti sa nkofo no a mo fie na ye ka kire mo se o mo mode no mo support abata na wawo no na ne fonsuo no is the only food a Nyankopon prepare e dia ma akwada ne se onye we won se se wo kwakoso gas no ayede wanua won se sika una kwakoto nti sa nkofo no ne ya target wo mo e wo fie se support bo nipa na awo mo even kwa so onimi ne ya onim se de esi ye na boa no ma aninye nti na sustainability ha nya se biara onim position attachment kwa boa no na yede no onye ni ye na breast milk no enye the only source of food ema akwada no wo fie right nti no about time almost struggle to breastfeed omo man no dey support na Ghana Health Services wo dey boa wo okay support e wo honum ene say na simple ne ye pe baby wo within the market inside honum ne ya breastfeeding corner ama se made bi ba market honum na se ne ba ye hwehwe so so mo na nufu a wotuma akotena honum na ba man ba nufu because most of times no made si bi won mo fere se obeyi ni nufu wo do mu ti se market se ni papie honum ntina nke pe baby wo market within the market nti ko market queen we are in the process ye pe baby sa okay nti these are some of the things ye say ye be pe kwana bi wo ebu market say na ye advocate say mpanimfo na modeda ndwuma no right mun create some corners within the offices no say made bi awo na so ba na so okura akwara obenye bibi akotena no ayede mama ba no fusu but most of times no company owners announce say boy mpanimfo ibu no ma obi awo sake of akwara nti on ma kwan bo say yemfa akwara na eden emre djuma ene na ye sre se ye be pa achew mommoa na mothers no omo awo no omutumi emma adwuma o so omba adwuma omutumi emma nkura no ne funsuo o abra omwo adwumem right ina enu susuo no ma fathers no papa bu ho no ma na yere awo otefie onya hwafa graphic kenkan ebu no ma ogboludu oto dame na yere ho akene poto akura no su so oboa mame no na mame no tuma akura no nufuo nso onye ebu mame no eye aduane na akura no esu hia nufuo no mame no so je aduane bebu amu na ebehye na se ogian no ye aduane no na akura no da hus na papa no to abra onya hwe nti yesre as Ghana Health Service team say fathers no mo so mo moa mothers no say wo yere ade na so ye breastfeeding mother adekunu betumi ade age support age na maamre nya kwan ama ne ba no nufunsuo dan say wotu a wonya hwe a wadwen say maamre na say say oye aduane nti so oye abra wotu wonya hwe na akora no so hia breast milk no nti ya de say dia ya betun de sre ejanom mo yire awo amamo say mumboa na mothers no entumi breastfeed nkran because wa ba it say oya da usonimu na so tumi hwe akran ni yi a as your own benefit akran no wanyare a usika de beti oduro no ese obotom
Scott be hospital no e se obotom nti yesre se eya janom no mommoa ene sisters ne omo ye no mu tifie maame bi awo ho na akora bi awo ho no mommoa no na se ade bi na o ya no bi na o si a obutumi si ama no wonya kwan ama akora no nufu insugo nti breben time interval be na ese ye ma akwada no onom. Okay, time I say akora no ne yen sada ne time say about 2 o'clock mo na akora no nufu about 3 o'clock mo akora nufu time bia no ho asem hwana akora no be demande so obenum bia no ese wo de ma no akora bu no ma naturally no mpesu nti man ka se me ba no onsu ye nti recommend no so wo hwe na se o ma akora no nufu nsu acha tam no na fa nufu otu na no de tu na no bo se obetwe nso me hu a no da no nsu ye nti most of times no ma de you so akora no nsu acha recommend no onsu ye recommend nti onfi akora no tumi kan se ma recommend me ono nso a onsu nye ni pe bia na opesu from onset no onsu no da honom nti ye srese ye free bibi on demand anytime akora no ba ye hwehwe so hia no funso bia no nya wo ye bia no jai na breastfeeding nti ye ka se fathers no en support maame no no nti akora no so onsu ye so no nsi ke se recommend no onsu ye a tam no na fa no funso enfama no wo de ma na obenom right na misa we na wo de eno aka ho epreko akora no onsu ye a kora ye se ye ma no fo ye ka se ye ma no fo no na ye nye ni yie no in a day efra no pa ya sore kopema na do a ye beda eno mpre dodo se na akwada no no a ye be ka se maame no wa ye ni yie pa menia ndasi bi chietiefo said ye yine menuan ka no ni nyina e depend the way obesi ama anu no so we su position and attachment na me kan no right o ma ne ye akoda bi wo ma no fo bo se obeda kama o ma no se wa me obeda mo aye nyima o se wo ye nyina ni nyina efi the way obesi ama akoda no fo ye yes so o ma ne ye a mitumi kan interval se ba se wo ma akoda no fo mo akoda wo ma no fo no wada kama on how adwen ni se nyima ba said the menu atakra kan no on demand it's all demand nti in specific times or so man ba ye dey say money ye okay yes men money biara very well and support now kind no medical care kan ho say ukọ facility ye nua no midwife for no omo ba tam omo ba apemfo no clinic ni nyina omo chechero omo yes the way position attachment em ko omo chechero omo ebi wo naturally owo nanufo no owo problem ewo nanufo no ho nti satam no your friend say midwife no be chechero the way obetumi akorete midwife obetumi achiracho the way obetumi akorete wo no fo no the way sitie amatama obewo no na yese na bibia aye kama na sisi akọ ye wey sentence ni nya baby omo ye wey nyina sa demonstration na ye nyina no ye ni nyina titiru abatan a afi no omo wo bi no ibe hu ni nyina nti obia this month no onyanko wey no kwa nurses for non doctors no be take opportunity no match the way the ekan no be tire woni nyina nti we ne support ni nyina ye kan say ye de bema okay na mothers no we muntie ni ye ye say akoda bi wo ompesu o ma ni ye obeda hand ye obeda na ho onje amata ni wo they should desist from drinking alcohol maame no yes this time o mo awo no yes mudidi ye ebi wo wa awo no eja na because o person odidi ye nti no akokotwa onti asiese se wonnom nsa ebe wura ebe ba no funu mu ama akoda na abo bese o mba we de o ye good ozu akoda na abo na oda ho no yes nti yes ram mother say yes didi ye that doesn't mean say o se ukotwa abi na wudi utwa bi na say wudidi a ebe wura no funu mu ama akoda no wode ama no na akoda no so wabo no so da office bi akoda wusu wabo no da ho no nti abatan bia enja sane yes didi ye yes didi wo ye aduane na kama wankasa wo be didi abraham unkofa appetite bia wa abonten ye nkrai monka fra sa dodo amada nyina mabo anyway eno a wo kan ye nso ye nhwe ye kwa ye communities no mu a
ebinom eye enema bi wo ye communities no mu a ye fa ne normal na from a professional point of view no minim say dia mo be kan wo ho maame na wawo e so breastfeed no unfortunately bi an no fo aho no wanya problem bi nti no ontumi breastfeed one obeye den two ye communities no mu no so no obehu na ye maame no ne ye nananom na o mo apɛ another mother wawo na ye de akora na akoma no ono so breastfeed no bi menje mo adwen wo ho the organ you find mastitis. Okay. Mastitis is inflammation of the breast. Ni nyina ne say owo ye no say nyankopon adwen mu no wa signal say wa wa akwada nti breastfeed no. Nti my breast nti na breast no ayema nti ayema sa na ntri na aye nyina na je say aye inflamed. Just say inflamed ma akwada no friends no for no ahono. Nti most of the time nti na sa ni me na ye hunu nyina say the mother no anhyase nti ma no for no nsuo no ata your friends no for breast no mu nti na wo benya sai no e na ba sa nso a yakasa kofa obi mother foforo ma na ye de nso me breastfeed simple say basa obeye den obeye friends obeye express obe mia bi egu yes obeye express wo de friends if share kakra bi de to so be say ayi no ni nyina be film na another one ba wo hwe na say ayi too much a visit the nearest hospital clinics no more men kofa ye as early as possible because wa anya ntema ubenya adwun bi say oh no fonsuo ne en wa akoda na ha minti no mam koto formula na ma obi for me yanya ne sa if you have problem with your breast wo na say wo problem with your breast the nearest ayina say obeko hospital no ma hwe no ma correct as early as possible nti sa ayina mo ye no fi di enye okay obi also na wa ma eye panyini na omo awafre nkura mpanimfo kakra na omo twen ayese omo de wo ma no omo twen na ya pe egu abonten na ade advisable one of the method am say so aye yi na so omo ye de wo mu nyina tu nti aye one ba de me kan say wo di nsu hye kakra beto ayi ni so una kasa bo say aye hye bo say una kasa na once say o express me ni nyina frum ti niwura na ebeba no na kese obetumi de ama akoda no ba wo hwe na say ehunu na ahoro no say aye kese a hospital na doctors for nurses for no omomo na omo quality bibia mfama o entre fie na wankasa wonye ade a bia entumi emu akoda no right obi o nso a o say ode no for no ma akoda no nje okay inti na o ma express wa chimagu ade mu na ode ama akwada no eno nso mafutu wo ho ye de wen okay reasons bibio ho no ma aya nkola no omo refuse breast milk no akore mama bi wo no ma nkola no odo so omo ya akola o but omo so ye nimpa ebu ho no ma mama no onufu no sweat wo wo ya di onufu mu fifiri so eye salty nti akwa de hye nenum a ote sweat wo ho obe refuse on no okay na excuse me to say mad ebi wonu ma onware ye nti ayi kakra o excuse me to say you akra no ya akra de ba onu so tenka nti onje nti eba ne sa obeka se me ba no onum wangasa maame no wo ye ho enufo no ye ho fine wangasa sweat you on how dware collect ho ya fine a o breastfeed akwa na obeje ena se wanjins na se mfa se bu a wo pese wo express a eno so e wo honum okay betumi ebu wa ubu on ma wo ye weka untumi fa akora no enko adwuma obetumi echi ni funsuo no egu kapum a ewo tiri kama wo de si bebi a entetia na abodwan re enko ho na nipa woja akora na ma no wo fie no obetumi de breast milk no e de ama akora no wo fie na wanom nti ma me mfa adwuma nye excuse me ko adwuma nti na me ma me ba na aduane no there's no excuse a obetumi aye de a prevent excuse breastfeed betumi de breast milk no esifie abra wo adwuma mi no
na obi ofie breastfeed akora na ama milk no ye chimsi ho a was say yamanisi or hours do do saying okay say we ye esi wono ma first anopowi waye ko sie numbre say egbo be fe adwan ba no na asa na waye foforo but man ye enchimi ti say cap kese ensi wono ma be 2-3 days nesu no wo se sama na kanka da bi anopowi waye wo chimesi wo cap mesi wono no mde ma no wo fi adwuma ba na wa betra so ewo wo de natural one na ewo no fu no man say den abetra so right chief minim odubi ebeka ho na afi ya na ye de ababi say menu aka no ono so ne storage no so enso e fata it depend the way obi say our storage no na refusal of akwada na onom no fun ebi wan so de naturally no naturally no day one akwada no fun wo de man na on de eye out of one adi dem bi a nkofo be hand bi akwada ba ko hen no be refusal on de naturally we say onom no kwa we ye den o so onom kwa in that process na yes on kwa you consult the doctor or the nurses on better of the way or say satam dey or say woman no natural food no into on better have to prepare natural food na hand the man on the naturally on the obelufisi on the on kwa na ono and no so and most of the time no na menua yakin yes and na ebi won so a position attachment on say one fan no no anhye akoda num wo de nipple no nkasa na hye akoda num a otwena se no no ansuo no emma na ne chicks ni nyina ye yanti oberufisu kura se ona no buafu obeye nde onom yes nti na ye say position attachment ma black one no enwura nanim he wona veins na de no funsuo no ba wo de nipple na nkasa first tintina nkasa na de hye your friends na nu wan de obetwe no kwa nsuo bia emma nti that process na akoda be refuse to on na no boafu mera say yebre ason ye de besi enti wadaroma mumma ye masema edi awiye na yemfa enkomoyi ensi okay nia mekekwa twene say enifu nsuo ma ehu hia pa na eye ade a eboa mades na ngasa me bredi kan ka say a serve as family planning. The reason I serve as family planning say first 6 months we exclusive breastfeeding now. The more we breastfeeding no hormones are emma we year ovulation na say we ovulate here na be ma no da obenyin right nti say we year breastfeed na we year ni exclusively a hormones are your luteinizing hormones and na eboa ma unya ovulation a udumidi nyinsen right and now say we year breastfeeding ni yenti sa luteinizing hormones na a trigger ovulation no e suppress no ma hormones no anya adwuma so hormones no anya adwuma there's no ovulation ubenyinsen right nti eno no boa ma eye family plan na eden e de maw right nti na mestre say mothers no say ye wo a yama exclusive breastfeeding no ehia ye because one family plan na maw two maw nsai mre enko prepare eduane 3 nko yisika enkoto eduane 4 ebo akwa no ban fi yare ho na ebo akwa no ban fi yare no so enukura so maw nko yisika enkoto eduro enkoma akwala no nti ye kasa enufu nsuo no si ye na se ye ni ye makwa nufu nsuo a there are a whole lot of benefit a ye nyanfa so be bre wo ho de mai na akwala ya man breastfeeding exclusively no na disua excellent onimande na ojina ho no otumi se akwala no ye well built because on yale nta akwala no oye strong no ho den nti ya besre ijanom mamefo abatan na obia wo ni fie se ommoa no support mpawa wo no mara ontumi omma enufu nsuo na omma ne yie me da say chief okay the can say na asam ne nyina na mebra aka no yes me dey me support say dey ombe bo bia wa wo ne ho kire no to breastfeed the child no ye pesa nkofo no ommoa na yenye adwene se na wo ye wo no se ama nsu a na ama odwane aka wan survive ye pe support nti mi wi a mi chia nurses for doctors for mo important ho anyina ba na ubisa ubisa mpox no
Okay. So far no 55 cases confirmed cases. Yes, 55 confirmed cases. Obi anyanwu ye. Na sisi memma no so na one more change 101.1 na oba sub district so Tamso sub district wo na omo awo cases ni bebre but the good news is that obi anyanwu ye na like 55 na yenya no last week this week yenya ibia it means say nkofo na mo wo bi wo fie no omo report to hospital hani eguso so contact tracing ni those things no it is enche bia no you overcome impulse in the municipal. Yeda sibebre abusanfo anope yemfa seda ema era Francis Boahulu or health promotion officer municipal health directorate Tarkwa in Swayem ena yera Samuel Atakra or nutrition officer municipal health directorate ewa ha yebepe bre foforo na yasan bedi apomden ho nkomo foforo te se nkwada ye kasa ye ma omonofo yi eno ye stage 1 ye manofo no we na eduru baabi a omu didi a eno nso wo madidie sorry ene wo maduane ye no etesen ye be frɛ wo da koro no ma be kyerɛkyerɛ no nso mu ede amaye nyame nhyira mo sa no pɛ mo baaye right enti abusanfo ye de yasi ɛwɔ ha enom ye kɔ Ghana card sa na obi anim adwuma na wo mo ye sa de no ye frɛ wo National Identification Authority wo mo na ye sa Ghana card no de mayen Ghana card ho won fa so papa kame ye sen na ye bibia ye Ghana card eno ye de ho nkomo ebrew anopei baabi awo bia tie bi ubenya kwan na wo questioner wabisa ama ye yiwa no ya kire omu kama bibia wonte ase no wo mo be kire omu kama ene anopei na ansa na ye be hye ase di nkomo no tie we ma yense se nyame aye wadom na opese wo si dan de a adansie ho niam adwasuo no eyetiawa eye baako pe ho na akwa ubenya adansie ho niam ato Isaac Hardwares uduru hade a wawie udam ebetimi aboaw ama obi bia aye kama ede ama wada Roma ohwehwe wona wo mo wo eye Ike City Abosu Road ye bena Kowia Hotel aha no ba ubenya blocks ankasa yetwa eden kama awo udi si abrosan a ebeyeye udi ye edan bi a ebeyeye afi nadwa ye de bodan so nchensen headpans ewo ho binding wires ewo ho pickers ewo ho na quality paint enye no nko ade bia ye adansie ho enema okoho a ubenya bi ewo ho endi ya na wahye no nso oto nema wo ha na ebo ahoden so a ye de bekwa akogyawo na afi nso no se opese ye estimate mawa ebetima ye estimate e de aboawo ama wadansi akonkan frɛ 0244 11 11 53 unya frɛ sa number no pɛ odem ebe bibia be ye kama ede ama ye tono internet na ye tono e Starlink internet ne ho den e wo high speed enye reliable network so enye network na mframa kora fa na ateko network bi wo ha nso tokora nso mu na ateko Starlink internet no ntesa ye yusubi na yenim se ewo ahode ankasa ewo high speed san ye unlimited emu bosome so awde usika ese utua na watua wade ebeboa eyema movie center game center video calls ene ne ekeka ho opese beye bi ma wa ye combo enti no frɛ na ye meye installation no bi 0500 050 853 boy adwuma ankasa enti mesrew kona kopebi na ebetime aboa makan no mawie no ebraso se yedi enkomo ene anopei yede nkomodie fa Ghana card ho ebrew na adwuma wo mo ye Ghana card ewo Ghana hade maye no National Identification Authority wo mo na ye Ghana card ede emayen question ben na wo ewo Ghana card ho wo de na ayira wo de na watwere wa register ba wunyanyaaye wo de no ania paper bibia eye asembisa opesa ote ase
na wuhunu efa Ghana card ho no memi di kan ya bisa bi de amawo eno achi ye bebi ahoma no na so wabam na waba bebisa ne aka no ne amantima misa ewo wudin mu no na so waba bebisa enti ka kire obi no so nka kire obi se Ghana card ho question bebreba ye wo nyina no ene ne braso ye wura pani a ohwe Ghana card adwuma ye so no watena se ewo efie ha enom oba beyi ye Ghana card ho nsem nyina ede amayen enti no twemben wa fidie na ye wi a waye wonso wahunu baabi a ana namon a ewo se utu ewo ho na pani a ohwe se adwumadie no eso ewo ye Tarkwa enso ayem ha no eye yewura Alhaji anase yewura Sani Abacha ha eno ne edin a yede ma me ewo ha enom obani mpacho yemo akwaba yoso na wapomu tsen nyame na adom yo nyame nhyirawo amen se ye no kasaye na oje pene se obeba omanfo ho do enti yenim se office nso ye boko yo bibia boko yo yeda ase bebre yen hyase na yenidi enkomo Ghana card registration ene ne ye register wi ayede man krofo ene se nkrofo ewo se omo ba beje no nyina no se si ye twa ye ni hwe ye Tarkwa nso ayemu ha ho asam tesen okay mudase na nikia itiefo nso wa majoso na before goda so no dina pesa mka ma sem kakra oh okay dini de o say de ede ma ye Sani Abacha ai ne Sani Abacha de say o Nigeria ni o ai e so me Nigeria ni okay me Ghana ni right me twi na sheda nye but me Ghana ni very well na me dini ye Sani Muhammad oh okay Sani Muhammad right yeah that's because of Sani Ntina omode Abacha no aka ho okay Midinya ni Sani Muhammad all right yeah that's it nyame nhyiraw Ghana card ho nsam tesen e wo Tarkwa hasese boko esanso nye all that boko anything boko in the sense say you go so ye registration nti you start say e be registration a check akra o say omudikan ye mass registration right ye ba mu omu fie omu kuro so ena ye be ye Sompa na free 2001 mfan say November 2001 e ba de on the office right ye mekuro so emerisa ye wo office even though mbeba ho u yukuru ana o organization na say o pese ye reisa wa bituma ba ho aberisa but for now the your office ye registration nti obi bia opegana card ni bi no oba na yayamo oba na yayamo nti from November 2001 up to NMKC ye jima ho office ho da ya majima ne holiday o ni holiday na ye majima right nti igoso yo na o kan say eye e na enye waka na eye no na na enye no ye de wo hia yo mu say o say Ghana card no eye akoye card bia sesia no ejime di bia be du Ghana ha no yesi fa Ghana card bra obi back account o obeye DVL driver's license o obeye health insurance o obe clear goods wo habo bibia akoye ba law no akoye Ghana card nti because of that nti e ma pressure kakra wo ho ena ye obibi e fro no replacement right ena ye wo update nti sa nyema ejimadi we na yedi wo ho be chechirum okay nti enrollment ni say o ni Ghana card ni bi wodi wonya friends wa qualify say o be Ghana card ni bi right na wa buy office ho na
ya ye bibia they cooperate through the process. Right. Na ye bibia ma onya wo card any enrollment no. Na replacement ni omo onya mo card. Right. Omo abo omo ye registration bibia mo saka mo card. But other say through your negligence or ABR accident in B, you have lost your card. And our card no afedi and in afedi Chirena paper. a paper you hu hwe o picture na da sumpo yehu and ABR accidentally emphasis card na bu nti ebasa o say unya foforo o na efre no replacement. Right. Also ya hu adwuma na obi nso wo ho a obe Ghana card no na sabio onware ba oye card ni wie no waware nti opese ne papa owo no ni din na ye ne apadi ye sani no opese oyifu ho na ofa ni kurudin ensha ho no nti be ye say oba your office na ya yes adwuma ne friend update. Right. Update and up say opese wo change udin no say uyi bia firu na ade bi ka ho and I say we change the kra no on your friend update and I be nipa no or you know or you mistake bi wo ni din no spellings bi or so ba ama you say abia your friend mensa na mensa nipa na or tap it in or you know MENSA H na ama but on all your document in H wo nti the bibia enfa nti wo so ba na yes agini se oni we ina na efre no update nti sa agima na ye wo na mfan say since mass registration e be duru ne card register no obi ni ma obebri agemo de okay but still that's what chat number of them on office sa nkrofo no omo mpe bio so omo wu sa eden yo se am no kase asat enra na mbepo adwuma no na mo 1000 figure member okay so omo ma say I don't know why you braba jonso akoye bachibidin person obeba nti one of the challenges ye face wo office ho nti ebetima ba say saafo no te say dia can say bi obi awu so obi atu kwan yo say den yo ye ntime nkyere but ebetima ba nso say bia na omunnim say card na ye ready okay also ebetumi abasa nti me fa kwa we so omo amutiam no obi bia waba takwa ho abaye in office okay maybe twamu no omo ba omunya card e be print no na bi no ho right nti ye register mo say ko akire na wa mu anu abehwe sa aba na yame chade sisi card de ye wo bi enya bi nti asatenra na card omo am register ba print card nyi na egum office ho nti se na make no asatenra na mo 1783 okay cas omo for nuru anom so omo mpe bio so omo wu so omo tukwan yo se dia omo nim se card na ye radio e da so omo office ho ene so me ye registration nti ade besa no number no bi be ka ho nti so we bia wa register o ma meje no e bia wa dwe yo se enye ready no mesro bra oba wo sabaka very well o sha takwa nsoaye mu o office no efiri da bra ye sha be pensa mo tima register ni baba ye san me ba no ye ba office ho no na se medika kan se ye master registration me ba no na omo mame 9,877 cash so membanche
Me back office for 2001, November 2001. Omo mame 2021. That's 2021. Omo mame 9,877 cars. Okay. Seminche. Right. Na ya chesa aba se na meka no sisi ano aka 1783. And I also the area is our office hall no. Ono man fa figure ni eni sisi a. Right. But yeah, area star of your buy area star no the 30,000. Very well. Very well. Yenhwe wama yehunu sa awie no. Yenhwe se bia obi card no ayera no person replace and no person or update ya. Ehon hyehyeye anything. Okay, ma mindi kan some can say 3 activities. Inti bako ne enrollment. Bako ne replacement. And update. Inti mindi kan we started from enrollment. Very well. Say baba ye Ghana card ya. First of all no, your friend will be qualification. Or say o qualify. 101.1 FM. Say or say o qualify. Say asa otumi aba wetumi aba register. Right. Inti by law no we dey Mr. amount for mutie ni because people misconstrue or I do say national voters card. Voters card there also we 18 years. Now yeah there 15 years. Okay. Oh. Yeah there need 15 years. Right. Until we be a person you gonna get at least should be 15 years and above. Okay. We 15 years here on qualify. Until we 15 years here we qualify say obey Ghana card. Until the obey say obey for birth certificate. We need birth certificate. Now passport what the baba. Now we need birth cert and passport na akade bako. Enkyere say wuntu nye Ghana card no. Obeye. Oh. Until the obeye ne say obefa abusoni a owo Ghana card ni bi. Right. Na odi naba. Oba ukita ne digital address. So digital address omunim so se obi anim bi ade fa digital address. Nti oba abe guarantee am obi a owo ni Ghana card ni bi o fi no ba be ye no. Wa oba be guarantee man pa no so fa o Ghana card ba. Or so you be already know why register for the Ghana card. As a we qualify say obe grant ama obi. Right. Na sa nipa no so you obusoni. Say ka busoni ase mo obi anim. Wa ukunu. O yere, o ba, o uncle, o ofa, o nephew, niece, cousin. Right. Obi aye obusoni. Obi sa nipa de betumi agrant ama. Na yan fan say ebia owo tukwan aba Tarkwa ha ejima oba be ejima bi obusoni bia ni around nti de be ye ne say wo fa omo amoya abanjima 2 mo Ghana card bi omunnimu say apanso ye Ghana ni no because ade ne ya me Ghana for foreigners nso wo ho omo de wo ho ba omo de na ye different for Ghana for de no nti woni ha ufi ye fa say ufi bogatanga ana wa temeli wa ba se wa ba yejima Tarkwa ha oni Ghana card upebia untumi nko temeli se o kwa kofa busoni so omra nti de obeye ne se obi bia oye abanjima no a onim se wo ye Ghana ni no father bra 2 on the nipa 2 okay na momra na mun grant ba nti we ne enrollment na replacement se na medical kan no ono osaka o card no na ayira anasa asai nti bodi ka akọ police station akọ report say o Ghana card na den ayira ana damage a friend damage asai nti o pefoforo police fo ma o extract police extract nti o saka ye extract na o dey buy office na ye so ya request akọ Accra say ni person ne card na ayira ne card na asai person o ye replacement na Accra fo so ahwe record numu hu say yes ampa so eyewa na oma ye what is called approval nti approval ne ba na afi ne so ya twa ya yi bibia na twa card no foforo ama
na open update ya update kire say na medical kan no or a change of name and a correction of your name the obey say obey say you change of name you need to obey say obey friends affidavit na wa gazette into obey affidavit you gazette you now the gazette form no aba say obey right changes and I fan say e bia wo de no dino spelling mistake ne sa nyemanyema no enye entirely change of name right but a correction say a correction the we be say oba say oba ba Ghana card ye fill form bi ma o ndi sa form no wo ha fabra okay ne you say ampan so nipa na ebo agu computer no se na ebo wrong oh yes I mistake yes some mistakes no yeti e ye the sa form no be ye correction no amo na enfan say e bia sa form no hu e bia odi ato ndi ti de be ye ne say any national card bia wo to say health insurance to say voters ID card to say passport sa passport and a health insurance and that national ID now no and our school certificate sa school certificate is older than the Ghana card no say mutian yi say sa a document younger than Ghana card how do you use but sa document you older just say oh yeah before Ghana card now the fabra na ya fanya correction no right na say unni bia sa document inya sa de na ma boni din school certificate health insurance card friends saying birth certificate unni bia already what you have to do ni say obey ko akoso affidavit all right yenim say time na moye mass registration ana me amenante ba office say me be ye enrollment eno no sikatua bi anim ba question amanfo bi san say at what point ena sikatua eba Ghana card adwuma yemu okay me last a very good question the omu say o ba be ye new registration entirely what free o ba be ye new registration entirely free na yawo nyima bi wo ha already obetiaka right na new registration ewo district office to set Tarkwa see no and they are free okay unti yes ka bia na ba be ye replacement ya o obetua 125 Ghana cedi obeye replacement ya okay ewo Tarkwa district office and any district office bia obetua 125 Ghana cedi right now person oye update ya obetua 60 Ghana update ni 60 Ghana and friends say replacement 125 right these are the scar also utua our district office by em fan say ebia district office waba office you need card also we here card no dia ya there on the ebe say oboko regional office e water crade your SIC body okọ ha bo ha o de okọ also free new registration you update you replace all the free the card member prices natural right on the no premium service okay how the instant udru acha okay osa right nti all the instant that day na osabaka okay on every day bia every blessed day bia omo friend say card wo ba yen say no ebedu time no card nu ho okay ebedu time bi no card nu ho o ye lucky na o ba na say card wo ho a e bia acha 2 or 3 days na osaka right wo card no e ba nti uko Tarkwa the premium service no obi bia obeye new card no obetua 310 okay 310 all right and ska obetua and friends say update no so obetua 310 okay
but replacement there ubutua 420. Okay, 420. 20 Ghana. Okay. How the fan say ya card na ma free. And na wo akwaye no yira nti e pa show nti butua sika kese. Right. On butua 420. 20. Okay. And o pesa o ye update. This is ubutua system no. Oko ha on butua 355. 355. Nti sika tua e wo Ghana card. Ne yemu no maka chiro no. Right. Me yanhwe nkwada ho asem. O kan say wo mo be 15 years kro na betima register. Na nkwada ho asem nkwada register because na say I think last year or so yet say na ye school registration bi. And also ho asem to say. Okay. Yesterday. Abandada no the program bi ba say opese obi bia onye 6 years eko 14 years no also ye register no right ndi ye start na anche bia na ye to first election aba no say ye kana ba ye to aba no na any change aine nti e change no new government na ba dey on fa that is bia ma say ye nto yaso okay nti ye twen say directors member na say yantuaso na ya tuaso but nti takwa say no me wo over 80 mo over 81,000 nkwada mo register o o say no o say me register o so register o na because program no ye jai before election nti ka nkwara mitumi register mo me fan say on be omundu 10,000 o mo no issue cards ma o mo issue mo nya issue okay nti say aban ana yan say authorities for ka say yan to aso why not mo beto aso e beto aso na that is in my yan to me to aso right say me nti because of that nti me ka kire friends parents say akwara bi at that time no ye register no say ne san kind card sa onye 15 years e ben ka say ordinary buy office na I say yin because already no I say we ne bibia o okay but say akwa ne ntumi an we sa no a na onye 15 years dia no betumi di na ba your office na ya register no okay yo enti me say bia me register o district for na adwuma nti mabaha na me card na yera metime register wo ha na yesa me go back to yes sa register our district different district o san kan o card na on obeko that district akoye okay na sa o san kan o card na ayera dia on obetumi aye represent wo da bia do ho Ghana bia obetumi aye represent no right yo say Ghana card na ye bibia Sompa so ne de on chekere mu kakra ne ntie hia so bia nya Ghana card so on the yaban a policy right say sisi ano omo pese Ghana for be kita cast bibiri na 2 omo pese mo ye bibia a friend say verification bibia wo ye no or say to be verified if you say apanso e wa enye onipa bani bi e na e do within yes ade no nim right nti na omo de sa amara na ba nti si ano obe register wo e friend say MTN na mobile phone e friend say mobile chipper also use Ghana card what the register na say echina bi udidi bone obi ebomu se wona odi ye oko banka also do Ghana card e ko bi account amachina bi obi ntumi enfa echire mbi new sika right bibia to say driver license head to show bibia also use Ghana card for identification and verification okay. Right mamen komachi kakra me refi we na me misa ansa na yakọ
you need premium services na there on the spot another day now on Sabeka. But say manko premium anko ye replacement. Manko premium anko ye update na me baby am officer. Ebedi na say na me nsa aka me card no. No problem no. Say medical card no. This officer na ye tabiana more card. Okay. Nti ebia wanye lucky we ba na unique card. And they mean to me can say 1 day or 2 days. It depends on the availability of cards. The blank card, the blank Okay. card. So blank card or there also depended. So network is stronger because you see network na they do tell you na network na call down. In the basa there ebia 2 or 3 days. Was that kind of we lucky. Na sa card wo ho network bia ye okay. Omo amoba that day no ndo so a because or say ye bibia na ye print at the time and bibia na nti mo ndo so a o ye like that day na Won Sabeka right ba e bia wa nya lucky o ba na o be share dom 2 o ba network no wo down do card wo ho ba e be teku be say 2 or 3 days as our saka ba sa card no ho dia on do boko anytime bia o free say ijam ko hwese ina ba no aba ono mutumi ma audit say that's it because obi no bere say bi on ba no na card nu ho nti e bia to them no ma enti na sell they've not come to pick their cars. Nti I'm taking this opportunity to tell or let everybody know say see ano yenya card ya print card bia go office momra na nti wako register ana wako ye update ana wako ye replacement no brana behwe mo print go bia mra na o emechi me bacho e Ghana card registration ho nsema Ghana for eye omo dual citizenship ene foreigners e de na mra no ka e fa wo mo ho okay we dey akoko mra ma me touch on the foreigners okay first foreigners for no omo dey anye free we are foreigner right obetua a friend say $120 $120 okay we are foreigner say opese o register Ghana card na obetua $120 ewo car bank regional offices nti wo was regional opese o register o your foreigner opese o register obeko Tarkwa the car bank omo head office na ewo friend say Tarkwa no na apart from car bank offices no headquarters Shiashi Accra right omo na mutumi register friends foreigners okay and now dual citizenship so we Ghana ni e fa say we Ghana ni at the same time we US ni right and now we UK that means we dual citizenship mram no we dual citizenship mram no kakra benim say there's a certain position be Uganda ha untumi nye to say MP aine and our president aine untumi nye ba ubutumi aye eda ajima bia nti the same thing aye Ghana card ukita dual citizenship unless say sa country na o no they don't recognize dual citizenship on the untumi register Ghana card for example Germany now they were not recognizing dual citizenship until we Ghana ni now what na Chirazia ba German see I know you German citizen on won't be Ghana card but this time no Germany they are also recognizing dual citizenship into ubutumi okay UK for example or more recognizing dual citizenship into we Ghana ni at the same time UK citizen or Ghana ubutumi Ghana card no right but at sebebre na ade ba ko a ya tete na ye hunu ni say
Oko bank biya na oko institutions no bebra. Me the bank na ye mfanto because mpem bebre na oko bank na ye bisa o Ghana card ne. Sa the banks no bi nya omu nyina. Ojo o Ghana card na wa photocopy. Emra ma ho kwan. Na esese me de me obi photocopy me Ghana card. A very very good question. Obi antie ne ye. Okay. Say omma obi kwan e photocopy o Ghana card na u jama no a wo. Anything. Obutumi e dey transact business. E wo wudi. O wudi mu. Ah wo nya we. Oh. Ah wo nya we nti by law no we don't photocopy Ghana card. Nti bank for a okwa na omo wrong. Omo wo verification what machine. Or somebody to be use e dey verify say ampanso ona ofu yinda so apaso o details na e wo so na photocopy dey out na say fan say one or two reasons binti eye bank nko a wa ko bi so pe yokoye o Ghana card photocopy make sure say npa na oyo photocopy no sa say you bibia oye na je menja man say ofanto that's be mu because oye na sa na say obi ebia nipa na oye sa jima no do oni adwemboni bi say odekodi ewo ba obi ba ha no hu a obutumi dia koye bibia in your name nti photocopy that we shouldn't tolerate that thing na ekwan bi su na say oya make sure say that copy no obeje unja ho. Right. Right. Nti madwuma ye mu no de na mahunu na obetimi de 2 year mfo efa kwan a fraud for ebetimi de ye Ghana card di bone wo yedin mu de na mahunu a obetimi de bia ye afutu ama yen. Okay, the obu say Ghana card de uma obi kwan ne saka Ghana card ya just wakum kra because for example obere sa mobile phone ya cheaper o card no betumi dey arrest nipa 10 aine by law no ntim fan say already been dey arrest me MTN card ana Telesa na me jam card na to ho obi so afa betumi dey akwa register sa ono so ne e friend say ne chip nti otumi de register ne chip a wawu betumi dey di body in your name nti Ghana card dey unyanya mesro right fato the papa obi a will not have access to it right yes I do be di bone e wo wudin and betumi dey akọ use sika bi a wo before be hu na bibia ko right nti whatever ma mimisa we ansa na yakwa ahoma no so ye batakwa ne ntamu ha no ma manya complaints of nkrofo Ghana card a ebinu manya access de ye fraud etia wo mo ana all the sa complaint bi nyanya bi right and like ye kan ye no employers and financial institutions are or make photocopies and my entiase enti no well bia na wako ukoye account o ne wo mo yese e wo say ye photocopy wo Ghana card no net say bia loans kura abeba o kwa yese ye photocopy wo Ghana card no uko kan say wo maye photocopy anhwe anaje in other words loan wo mpe sanka mo be na Ghana NIA for betin dia boa obi a obekọ sa situation mo o ya de ni mo bia say yewa wo ne financial institution no asem o say photocopy enya sa dia me ma o so o hia sika no nti you may not have any option than to allow by say na medical kind no okay enyemra but make sure say sa carbon copy no na photocopy no you will not leave it behind. Okay, God you jar to her no be so far you to be there dibone in your name right me da se bebre at this point no mayenko ahoma no so na jewa ahoma kakra na yenhwe say afrefo wo questions bia wo mo bebisa na ubetumi ayi wo mo ano a abusanfo ye ne eye opani a yewura
Sani Mohammed na edin komo no da Ghana card adwuma na no ewo takwanso ayemu ha question bi a wo ewo Ghana card ho no ye ma kwan na wabisa no waka kire ye nso se Ghana card na o ma print bebre egu ho nti se wakotwere udin pen na wo nsa nka card na o se card na ba tumnika na bra na beje wo de number na ye 0260 196062 0260 196063 0260 196062 nansana afrefo no beba mu no ma memfa nto wanim se Wilson College of Journalism omo sha asefa asuafo na obetetew ama waye nsɛmtwerɛ papa wo de ne se obesua radio history, basic ICT, reporting and event planning, desk joking, news, public relation and program hosting, marketing and any keka ho, where we JHS, SHS, tertiary, oba yebejo, yawo tamso new road, yane Macrace Christian Academy, edi yawo dan ba kumu, okwa 0246 401305. Abusan for mayenye, yemfa ofre, ewo ha enom, na yeni enkomo. Hello, good morning. Good morning, Opa. Me ba cha udini baby akasafi. Opa me di me tata se tapa. Me da say na yintie we anope wasam ne say. Na, yan san de obi Ghana kara yiwa. Ebe dana wo sa ka ne pako. Ne go jana wo sa na ma. Ebe dana wo. Me ba cha wo say. Obi Ghana kara wa yiwa na ewa. Ebe dana wo nsa ka Ghana kara. Wo namba bi ambo de. Ebe ne pako no. Se o ka de yira. Obi de na yira na wo wahu. Anyo. And ubi sase ebe de na nipa kron sa aka. All right. Yeah, that say obeyi wa no say uhunu lost I Ghana card there. Obechiro nia obeye ewo ho. Unso obetimi afre na waba abebisa question 0260 196062 0260 196062 na waba abechire unso wadu abebisa card no so opening or say okay obiaba. Hello, good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Pastor, often gift you kasafi takwa. Auntie gift my auntie wano pay. I can put me say Ghana card no da why if you answer what the plan is so I am so. Aha, ubi sa say you free ah. Okay, we yi ano na obesen you are no until the fatum so no obi mfro obe you are no why. Yeah, that say good morning. Hello, good morning. Me ba cha udeni baby akasafi. Me di Ibrahim ko se tamso. Me da say my auntie Omira. For sure Ghana card ni wo bi ba say di na o tumi change no. Aye na me. Okay, yeah, that say we yi ano no obesen you are no bi why. Okay. Yeah, that say onso beti my friend na waba say good morning. Oh, hi, good morning. Me ba cha udeni baby akasafi. You want to free ni kwaso kasafi Tarkwa champion. Me da say my auntie. E person buja papa no. Me buy Ghana card in 2019. Ya nipa no ya galanta no. Onu ni din ana call card ni so. E pe mu ne. Nipa no card ni ya dia no. Kokko bia ni sanka. E kwa be no be fa so ani sa be kan card. Okay, garanta no din na e call Ghana card no so. E ba try. Okay. Yo. Opening obeyi wa no why? Okay. Yanso ye da say bebre. Hello, good morning. Fine morning. Udeni baby akasafi. But you have until we nya me ka be for boss the ante ko. Me da say ma me ntie wa no pay. Yo, man ka bi say Ghana card ni bi fa wa ku. O bet me dia ko ni musika na say and na mi bi say Ghana card no dia na ka wo so. Kidi say o kwa obet ohu Ghana card na say ofa ne bi odi ko fa odi ko yu ti kan da so mo kwa office wana me ba to be man na oba na so wo mo se ne picture me se woni ana ana enyo no one na mi bi ta yo ana be otop le ni so sa wo de na yira na se wo san so obeya ono se ya say okay we yi ano na obesan a kire omu wada roma
Yada say bebre. Also bet me afre. Hello, good morning. Udini baby okasafi. But I'm going to see Tarkwa. Meda say opening my into one pay. That's then I can't remember do a grand contradictions. But doing no more Tarkwa this year, you can see. Now, okay, then I can't mixing it. I'm driving land, some wallet in a creator. I thought, this year I'm at the police station. Back at car bank, we go to 125 now. But the right answer, look at same not to be there. If that was it 420, when I'm first year. No, never would the Anubia, but Obetromu, Obesen Yanubia. Why? Yo, into Fatos and Tea, no, be so Emeraso 0260196062. Urema, Yabefa, Wadrentre, Ewaha, Ede Ato Asoso. Opening Yansasana Yeni Biano, they are no de kind and now say Obi Ghana card na Iran or no ehunu found Ghana card no obeden and Nipakro and Saka. Mudiomu say oya Musaka Saka na na mo dia ko decision. Na ja read your phone so announcement fine right. But the best thing is say Osaka card na fa bra Ghana card for office. Yen yewo ekwa fa so a ebe hu nipa no phone number unless say sa phone number na nyadwuma say yadwuma ko ade a ebe hu sa phone no phone number na afre no right say Uganda card ayiro aba be di ho nti bra beje nti Osaka sa Ghana card na fa bra your office okay na yen frɛ nipa no na omra emeje na replacement no question me no eba ho obisa say ba ko say why replacement we tria na what say wo ka bibi nti anything bibi for replacement no science su tia wa ma atie for okay so na medical kan no replacement no ya wo mutu okay ya wo bia be no district office and ya wo dia wo be no premium service that regional office wo ba ya district office so ba replacement ya wo betua 125 Ghana cedi right ntu ye fan so abata kwa so ba be Ghana replacement ya obetua 125 okay Ghana cedi right na oya no regional office a ye friend premium no onu obetua 420 okay difference in say Tarkwa no wo ba be ya this office enye guarantee say we sabeka card no dano ebi a wo so wo pen ntem dia ya de right na oko premium no on that day na at all cost that day na osabaka right but so what the can Tarkwa abeye atua 125 Ghana cedi na that's all okay men ko premium hobby da bi okay ha ne so be twen so card me baba sa na medika kan no sisi a obi card aye ready nti obi amra beje very well and another question also now obisa say guarantor no din na card no so nti ono your friend no update okay nti say na medika kan no o say mo ba na say e fere form no the moment nipa na sabeka ne card no na wato form no no ato bibi ihia pa nti sa form no wo ha on form na your office okay ni ehun say nipa na ogbo gu computer no so no e na ye mistake inse so ogbo applicant ni di no ogbo ganta no rather the basa e di sa form be ye changes okay na say sa form no enu ho dia or the best thing say obey update uboko akoso affidavit I'll be changing dinner. That's all. Right. And na obi nso bi say most all can say obi for Ghana card wewu. Obetin di edibone. And na obi say Ghana card no obi amfo nyine wo so. Oye be ma ye behunu oye oba ye behunu. And the kwan ben and na obi betim di a yenhunu say eye wo ananya wo. So no depending on the operator na fan say wako bank. Right. And MTN so ko your register we no. So say enye obiana o good question. Aine. Obetumi bank nipa no te ho no. Ono ohun say enye wa. Nso ebia wa promise ne say ne saka scan na also be no fine. Na
oja Oyama. oyama enti enya careful. Right. Yada ase bebre. Me ba cha nso betimi afre na wawura. Ye bre na ka kuma bi. Ma me pen nipa mienu bi nka ho na ye wura nya kwan na onkonkoto adwuma so e wo hanom. Hello, good morning. Good morning, sir. Udeni baby akasafi. We did the offer Kasafi Takwaya. Me da se my ntie we. Me should be question about the boss net or the say or since I find a big card of my me pa kwa FM station and me pa mla or more office. It is a job my baby card of Ben Swa. Me fa card mla nti omo ne e bia I code do me we to buy we can contact it. Pakora sim card e dia na. Okay. I just before card the bank station there but no me ba omo twa okay. Code yeah, that's it. Yate, Yame, Enshroud, no on so there. Good morning. Hello, morning. Would any baby or Casafi? Medasi, my intio, what's something saying? Yeah, but no matter what now the register, and after I was looking the register, you know. I know, Papa, I don't okay, and also, obey you, I know, Cecilia, yeah, say. Ewa, good morning. Hello. But you didn't baby or Casafi. Because you said, but every time so. Medasi, my intio. Let me say, Ghana card movie. And person may change a dinner also. Okay. And also, obey you, and obey to me, I obey you, and obey your quite fast why. Okay. Okay, yeah, that's it. Yampa, we near you, yeah, okay, Obianya, my dear. Okay, hello, good morning. Good morning. Udeni baby or Casafi? Yes, in the service. May I say my intio and pay? No, big person says we call SIM card. Obigana card. Over there, I will locate the runner. And when you big SIM card, and when you Obigana card, what the ball? Star 402 hash. Star 402 hash. The one numbers and you can register. Okay. Now what trade? Who trade there? Baumis. And then you can do it. Yo. Yeah, that's a no one so there or the buyer. Ya best ramo, ya den komo ABC enteno. Ya bema yura ya no na yako. Sanu kranina watchim or say back on or say obi card na ira na ofa. Muni code be a nipan be na ubi so de emuyayaba. Or say obo star 402 hasha. Ube huni pana number no na wafre no. Okay. Number first if I say or is empty and into boss I na obetro say card we and a nipan register that nipan number no dia okay. Until I say what the family office right. Yeah machine you be wo ha ya ibohu ne information ni na card ni phone number right. So phone number no active nko ada e be me afre no na obi say want me fi baby awo emma na baby tu an card ya on the ba sa dia o the fat to change na nipa na menye replacement that's all. Obi o se ne dia fedi wakan back in wrapping up no so fedi about replacement. Okay. Fedi akogan e police station ko report o ma o police secretary na fabra office by replacement and obi say o person change ni din say aka din name change of name there Gana card on kwa affidavit ne gazette obi bi o person change ni din no obe so affidavit no aye gazette the same thing Gana card o person change you din go and swear affidavit and gazette it who gazette ya now the gazette form no aba na mesre aka bibi kakra manya complain bi say your office ho o ba be replacement ya o ba be update ya utuya sika 10,000 Ghana 8 Ghana ni 600 Ghana ni we mesramo ade no o person ba be replacement ya say na medical car no o be gazette gazette o be affidavit affidavit no ubetua ube gazette ubetua your office won so ubetua that 60 Ghana no nti wo de nyina bomu 1000 cities ebeduru enche say sasika no ye na ye gi office wo alright nti mo nya very careful wo sa de no affidavit no ye na mo office ho ye ho wo be kwa koye no wo court no de aba yes okay
the more they are 60 citizens no nipa no tefia no na obi no dia ni nyina ababom mko ye me update no mko ka say mo gi mi say na nipa no think dwen say sales ga nyina ye gi wo ye office wo which of course is never true. Right. Obani yada ase bebre nyame nhyira se Obama yedi nkomo da foforo bereba mu a yebesen afro na waba na yedi nkomo because Crawford da so frɛ Crawford questions pa but bia na obi be frɛ mu direct office and ana number be na obi betimi de afrɛ mu se be ya okay friends me as penino mo number okay na office nso right so yeah we number 0 nti ma memfa office line no okay mpidwa right obi bia open information no on frɛ sa line no so okay meba okay 055 03 555 09 okay only office number but also from 8 o'clock to 5 o'clock. Okay Weekdays right weekends and ho and as 8 more I offer obi mfa because na ye majima right after 5 na apon offer so obi mfa right because en fan kofi aine nti obi bia o yin information no on fresh line so very well. Era anope ye das nyame nhyira obebre abusanfo opani a ye ne di nkomo ene anope eye Era Mohammed Sani na ono no ye NI pani ewo eye Tarkwa nsuaye mu ha enom anope insemba ko mienu e kire yadwen ena ye frɛ na obeboama eyi ano nyame nhyira no bebre bere foforom bibia so ebesen akire yadwen bi ye be frɛ no na waba be kyekire mu ede amayen ansana yebekro no Freedom Arc natural mineral water sensu pano nie pebina nom na ebeboa papa yensu a ne bo nye den nanso yensu krogen ehu twa yopo wayi ase party ase wedding ase ufie restaurant ne hotel motombi anamo serve bia monimu ngu ase da yeye no Sun City ahwete so drill masters ase hwa 0244 534603 0347 615931 ofrepe udem ebeboa ama bibia ye kama na mom oka no twa na Brighton CC ka no kama na bibia enhye ye emfa ma wada Roma odi sikromu a obeje osamba wate ase ni nyina ne se obekọ Isaac Enterprise obenya ka original cover odebe cover ho aboka no ho eban afei Isaac Honoma Enterprise no ubenya enema ebeboa ka no ka mu tape Android de no nyina owobi woofer ewo ho ebom kama edal ka mu a de afei original seat covers no o ni nyina ebi car carpet ewo ho windshield wipers no owobi battery 9 to 21 plate akese ne nketwa ewo ho ena air freshener na opa ebe refreshing oka no mu emu ayihwehwehwam de kama fire extinguisher bebo oka no ho ba in the event of fire ena afei engine oil no uhia Total Shell ena Seahorse ebe siesie no kama ede ama Tarkwa Bogoso Junction Mobic filling station nhwe ne mu 0244 1153 0550 251 600 DJ Ken ena anopay also obo michidom MCR adwuma ne nyina ewo Facebook and YouTube Sompa 101.1 FM video no da ho na ko like na share na je wadwen kyerɛ enso ewo ho beka busua no ho na afi yenko yenim afi yeda ya frɛfo yetiefo ene obi bia ase se moka ye ho nti mo make it number 1 anopay nyame nhyira na omoa. The message is enye do bia ubehun se ye bie ena ese uram if you say after all prison door kra no ansa na obewuram no ye be bia ansa na wawuram enti no risky say wodo ho beto o senses enko aso eto da bia
eya nya the spirit of discernment na anamon bia obetuo no wetumi apepe mu ehunu se ebeboa ana emmoa efiri se enema a eye papa no nema a efe no dodo na di ewu nti etoda bia nya nema a efe nyina nya nema wohunu se eye papa no ebi wo ho ana nachi no natiko no na adwemone ehye ho enom ofreme Owoahene Acheampong anopei ha ena yedo esie onyame ya adoma ebrepam yebesen ahia kai se yede nyumpa ebrew na waye adwuma ewie eno a premto bre yebefa kasebo na chi ekwi atwuma si betena ase na ode Sompa nkomo abrew no me ensambo a yempotem ha kasebo no ode ne nyina ebebrew eno achi kwa me besom na wa drive home safely nyumpa kasapa afutuo nkyerɛkyerɛ bibia dia ehye ne ede no ode ne nyina ebebrew ama wo ufiko ene eye efitena no aye ode na aye jojo ewo ha enom ne nyina ka bomu a ene ne mayeye Sompa 101.1 FM Makrao